cigara u ustima Mitke. Mislim da prepoznatljiva dervenska ličnost, naš gospodin Mitke. Gospodine Mitke, šta se vam nalazi to u ruci tako plavo, ako mogu da znam? Radio. Radio, je. Ja slušaš radio? I šta najviše slušaš? Narodnu muziku. Koju muziku? Narodnu muziku. Daj mi reci, jel ovdje još dolazi Ferid Ilo, skače li u fontanu? Skače, kada je zadnji put skako? Kod ono pobedi, kod davno. Da, davno bilo. Hoćeš nešto reći za naše Dervenčane ovako, koji smo došli da vidimo, da pozdravimo i tako? Bude se od mene stavi živi što godina. Da Bog da ti namaš Mitke živio 200 godina. Jel može tako? Može tako. Jesi dobar ovako, sve u redu? Može jedna pjesma. Može jedna pjesma za našu raju. Ajde, molim te. Vidiš ti jastuku. Daj, dalje. Možemo još dalje pjesma? Pa može. Da. Kako je sljedeća strofa? Mnogo se zahvaljujem, gospodine Mitke. Hvala.